Kakong amparin lengdo, Menteri Beripej ya katanat kakoi kakya jong ka sarkar jela. Hagas ngibalang ka arpahandro tarik ujeleu arjar posau, kelahir jurib ya kawin ke Jaka Sumar, jong ka motah pada Primary Health Center, Southwest Kasilis District. Laban kedau bagi jiwan jurib jong ka ya ka motah pada PHC. Kada hadin jong ka jilai pensengau jong ka Hanyo Trap Youth Council, menah ka kalai tarik ujeleu arjar posau, bakate ka PHC. Kadang don kam shibun ba akilat kelenti banang penia perang ya ketika Jaka Sumar. Kibalai dan lang ketika sengi kilong uba Renington leng dok tongkar emle ka mokerwat, ba Karnes Osyang MDC, uba Ailau Rinyang BDO ka mokerwat CNRD Block, Dr. Paul Khan Joint Director jongka Health Services Shillong, ka Dr. FV Karshiying Director jongka Health Services Shillong, lembar kiwi-kiwi deh. Nah, kita bersemi ke berbagai ekspresi area unit jongka Mahfudlat. Isu apa sih perkenal kalau kami berada berbagai ada bersobet berbagai hal elektrik terutama berat. Kalau konsum, kalau kongkan kasih tahu kikuat, ya kan kita bisa kalau bah konvensional mereka tidak kalau absoluta apa kiyosi. Kita kan kalau konsum amar kongkan tak besar. Jadi lama juga jika PC, ayam kita berjalan tanpa itu dokter. Mata dokter dan program dari orang bawa Islam mesti toding sesajan si baik. Kamu pun bertinam cocok ki hamba nampang syuk aksi sesajan si baik. Kumta terhadap lari program program syuting. Saya katakan kita bawa konsep. Nanti syuk. Kayak apa? Kita syuk memang kita lamba. Kamu kalau kasih kharu nanti dokter ini berway. Lain kalau ajar tam kita syuk ani hamba cover berway. Kalau kasih kia sebab dan mata perkat apa kibahin sendiri dia apa basta aku lagi bilang KPA mata woi nampak terus mata lagi wajah perway kalau kayak bang lam terus nah terkenal kalau kita tuh gimana sakit membaca juga memperoleh membaca mereka kalau baik kalau isok tempat ya himbauan perkuliahan tadi tuki betah aku baca bagi dokter menerapkan susu MBBS dokter ini kakak gaji lengkap nanti kinases kan hadok kata baju iya kena kecerok aktif jok iya mereka determination ngawas snow hon kamusim baju snow determination jok iya ban omri kok baju iya at least kini artli kisentar bagi balwan ka shimolen bakade hanya motopra iyo iya bakal fully activate haki port kalau kan ekstrokam ke bagi lengkap kakum ke lengkap rasukben hadok kata bagi ai kecing ai kembali musuh ke dalam but kapangan perkat mene ngana bodoh bergurau yang ani pada dia ba ijok mana kena calculation atau isu ini betul betul bergurau. Dari mereka perkat kata apa ini sincerity ke aktif ia kecil aktif jadi halak mesin nasional. Perang kapal ublay kau bahasudah, kapal ublay kau bahasudah. Kalau baru kalau bahatam, berarti yang mengenai tentang dengan ekspresi yang ada, maka kita dalam berbakti. Iku awal iba ka health services akan kadong ka tanjongi nginyo ya ka bahatam haka bakal don haka record bakal ka port yung pergi bertanya don sa sosnam ka dem jongi ka sarkar haka jirong yung ki minister ng community bakal ngethiro bagi yo i bagi yo service ka bahatam ka kadong ka tanjongi haka bari but ka health services oksigen dari gampang jadi kita kacing suatu pakar apa untuk oksigen dari gidan kita ini kita oksigen kita bagi kita oksigen mesin kalau bila abandon absorb kita kamlut nama kerja mesin dia bertanya yang mau tanya perangkat di mesin cuma kamu gidan kita kena ini kita di lapor kan gidan kita balik kita bisa kita ambulans apa transportation jadi mana kita yo mata gidan kita mesin di badan kita sedang kita mana oksigen kita lama bangai ya pun nanti mereka bahasa Sulong mereka kan juga masih stop berapa kalau tadi kalau beri bagi sertifikat skill dengan saya nang punten ki jenguna Judai hi kerukom haka PHC pinyo tang way doktor ubade doktor MBBS kidan iwi doktor Ayush kidan kiwi ki support staff ki jongki kani kamdei kajing duna tangjong kanu ko way ke sorka kisnam beladap ne kisnam ki banwan ngimdon doktor te pinsalek kumno Don ti ki bapasam BBS ki bawon pashi da ki don ru ki don stang khandet god ki khasi ki centia ki bayol long doktor ini hap ya petken
kung nung inilek niya biya print habakadon ko shortage of doctors. Kalaban long bang ngimya ay ka pay package ka babiyang. Kalaban long ba ngi klem la ban pa bungut ki banlik puli doktor. Mereka pertai or India kumni pipin habiya ni te da pimpas ikanit. Kanda don mon bakana kasokar ban pa episyo kundu institute. Da pimbiang kamak pimya puli kot bahati nyele kumno ong piyang ah. Ninyele no kumno. Ay ngo kidon kini ki Ayush ki homeo kini ru ki ba ay good service singi hang ni lada ile ji doktor IMO jungi ile cuti sayeng le pe phone ki ti teng teng im la la kapang ka sitom hayeng asem idon i doktor simsa ide local doctor i Ayush doktor lagi brio ki ong tarai ide doktor ayu ngamtu di doktor mana da paste ida don ka authority ban IP ke medication Tito, ngin saya pet kung bande ikli kam dre ke duty jong ni mo kum ka sorta lada pide yang persane yang sencharung ngidi banya tilang ti namar banda syia kena thani bibe du poi be tingi wan kata ka jintu mo ni kermen bangin la ban pen kipoi ki siti ar lightly syaka table jonga halor kajing long kajing man jong kidiki arlay tuliki centers ki bangawan commitment and step ngangam ju up adu bandala khot kibri ngayo I kilawan ki siti tenga chupin tibri MLA beri MDC kadon kum kani kajing ot ki patma ngawan ngam dadon kam man yo invitation no kini gidi ki facilities jungi kabaning kong ngawan menshwa bagi MLA BMDC ngilap penbet ya ke civil hospital ngatrai mendon jingod syuk ke bakambon kelalong functional bahamanta kilale itu ki x-rays ki baitanat babas lawan rano ki machine kumto to kilayo kato ke service tingara i MLA BMDC menta kalap hai ngin ni pe saat ni ki system tingi one page kato ke sub center bakali ngin one five yang hadin si benai teng arbanai ban page kai ke bajah ngangam le solution ngan pendep sing ini akli tinggal request si MLA tong niya corporate lang niya try lang but I kublay siya ya ki nong try hakini ki center klemaki sortar kamla try so to ki patba ki don kajing ot kajing namba duna ka service tang ko nga request ki patba kisi kmi bet kilit si tingkat habang iladon ka sub center sambil tradition ni kikun kikme kitang khai kikun hayeng kin kwa ban shim tikay kiklung ka jing im kipat ba kalong ka ba jenjar namar ba sendet kisuyam kim julik check BP kim julik pet sini kim julik pet blood pressure kim julik pet kibrio tinggal kentu ye kipat ba kimi ki centers ki jongfi hawa kim don ki jing duna ang batose niya treshi tom lang but niya treshi tom mo PMDA kan treshi tom but minum do jing kermen sub center hang tai kitu ki sisters ki sa ang to kili yang tang singi sajai sing play te balai singi sajai sing play long pop si ki dong tray jungi ro banai tray banai pe ki kon ki ti gi bahing basan na ya perking than menu ting ka ham saya em ka penjot bahati pi gi bro mentan hang tu ngadang doni wi member bo non no wai ni ngong ni pila chu tok fi mentan pran ngadang pan ya ka indent na ini nos bat ila pani hakat kum ka indent ki dawai gi biang lut yung ong tip teng ong tenay ong kin na pimtip tong ngin ya tray lang ngirungi bakla to maaf ikijing bakla jungi dre niwan na marngi ko apon ha panong bakhang san reus ngi tayo te tongan ay assignment no ipp man kas ngile tsaka ta ka sub center ka bapiyo tip ka baklem ple la daday siya shondo ka dur pa siya nga ngan ngan kang sundan no
oksigen dan di Gampang. Kita kita kecil suatu perkara bah untuk oksigen. Dari jual kita ini kita oksigen kita bagi kita oksigen ke mesin kalau bila abang absorb kita kamlut nama kerja mesin. Mata yang mata di perangkap di mesin cuma. Kemudian kita kena ini bahaya di lapangan kan. Kita tu balik kita bisa kita ambulans public transportation. Jadi kita yo mata kita di patient di badan di pang sedang di bawah mata oksigen tiga lama abang ya pun nanti mereka paksa sulung. Lalu kan mereka masih stopper pula. Kalau tadi kalau beri bagi sertifikat skill dengan saya nang punta ki jenguna, bagi hak ini Ayun, nag-isa pa si Pang.